sak rohani memikiri anakmu. Pos marong amina tunang ganggu roh ami boa no puro ino tuhuta manda poton ho sabar mango ino anakmu sabar mango anakmu. Ipas jala sona doa ina mangalulu siap hari diramu ditaniangi doa toto di pangarat tuari alelo. Pos marong amina tunang ganggu roh ami boa no kuro ino holoki tuhuta manda poton ho sabar maho minum di anakmu. Ipas jala sonang doa inang mengadui siapa ini diramuti tangi yang di doa toto di pangarat no aki mau lihat tema ino kuna buju mau lihat